Kajing mam su jemut hapdeng kinong kit kambat nong kersan banjit yukurtong bayamon lang naka party naka bentak election jit nong mikmat siteng samoi na lang ring tonsi syakay yung dapat hoan jong kakasil sa Tumos District Council kala penlong ya kinong kit kam bahakmat ka National People Party NPP ranikor bakin sim da karay ban ino ya kanika seng sain partai hakajan mi sit hodiang habakaran baglap thai khobor uba Jerman Jun nong siang president ka NPP ranikor blok kimmon ni uba kit bor lang nong rembo ni kun naka bentak tiket jong ka party kikwa boba jutin khadusau unya kun lara dei nakanu ka parti ne khun khlam sengru kin kersan ban punjab be yuba juten ulai thuru bahu na wieng asa khandai kimsim lala ban rai ai bat kimsim pat rai ru yanu kin terwa bat kilalum he ka jinlang haka executive committee hau no pra asa khandai ha ka ba uba jutin ulweng no iladi nak ba thumun pan tiket bat kilahab ban chu terwa ka kerteng uba kit bor nongrem uba deiru president ka NPP South West Kasil District Henry Kibabun pat kimmon satya bat kipai ba nong kersan kila ong balela mo ban simrai tang na ki khindiat ngut ha ka jilang isi bat dei halokani ki hab ban sangap ya kasur babun balang katau ya kabangin haban mino nak kena parti NPP akaba na dia jonga kumu presiden jong kena NPP ran korplok rangkat kitin ki prano tre kita no jom ditong paper nai hot nimla ya ban lang nak kena sini mar pa kelong kopor ki ya kabangin sim dari rai no haban mino na ka nek parti NPP katau kaban kong ya kabang ni i ya ka kaban dia jong parti NPP le akin kisni kebenar kau ketahu kalau lomba nomor bah akan ke arsan trik jong ni penai lomba. Yang liang jong ni hadir kecing kerat no jong pan asal marwin kumu MGC mo sitting MGC jong kena larin konstitusi. Dia hadir kecing kerat no jong ni nang liang jong ni kumu piring kum presiden ngala dekot ya kecil meeting. Arsan trik jong penai lomba ya kabang ya kata kasni ni lah. Hui agenda ya kabangin hapan ya jitno ya kandidat MGC nam tak apa election. Jadi mar bah kata kasni hiron kantu kenengut ki ba persya ya kata ka kepada liang jong ni kum parti ni ron kacing tumu ni ron ya kapan le itu persya kemudian ya kata bor la la shu kuno tak meeting ya kabangim sem ngimla ban rai kata ka sini action tray dan kata tahu hadin kata ni la bu biang ya ka est committee ya ka bengin ben jang ni arpo trik jong ni pernah Desember dia hadin pangilai le sama tak komiti dia hadin jeng perkat kejongi dia hadin ba nakaliang jong iba cutin nak tak bor ila witruno ila di kumu kandidat jong kandika parti NPP dan nak tak tahu tak bor kalung ba iba sa angdas tang iba kit porlang nongren uteru kandidat belele teng channel election rei sa rem no de kumu nakaliang jong ni ila hap ya kerteng jong pana pakit kiporang orang bandlong kandidat jangka parti NPP. Yang rewa hadin kita ke kepanginan lain ada jong ikum ke estu komiti. Kadang ka jing keren jong ki pepak nong kesan jong ni ma ki pa ong ba kumnu tang pi ke estu komiti kepatang sepamuru pila penrayo kandidat. Ya dan kita kami ya kepanan lain jong ni kwa ya kepanan biang ke sur ya kebangin hapan lakot biang iba jotin ru pangin hapan ni terlibiang nomor pan le kolong bagi don kam pan posa ka thong jongka jingjo ya din kata kin bangi le ala perkat je pan le tang ta kata jingpa ne marba kimi biang ya ka bangi le ngi le sotu ngi i lang ba ka kini ki social media ya ka ba na ka liang jongka district ka ba de ka NPP district South West district NPP beta forward ya kerteng jong ba ki perlang orang bisa kastir leper ya lor kata norim ya kabana linga jongi kemudian pangidon kata ke parti kemudian kami kan kersan kan didik ke parti ka benyelek kemudian kata kalong kai ke pam lalong dia nak tahu akan ke por kan ke sini kalong ile sim da krai ya ke ba pangin ina no sundon ya ka NPP pat nuat no ke pat kilat klenti ya ke ba kumung ngila pat poi sakron ka parti dan sino kersan ya ke bangin ya le panyukun nang takan ka pa election kata ka mat ka ba na liang jong ni ton ya kabang inono ya neka parti kolong bang direct ko ong kolong ba nomor pa ngimon ya pa na pan long kumu kandidat jong NPP kan bang ngimon le upen kersan kata tahu ko bhai ni bang ngino na ka parti kan ta diam pa nomor ka jing sa ka absan direct jong panan do ba ha pa ka channel meeting bati ki bai pa ki le mon par kho jo pa chutin pi
tambah kita tentang katu keningut kita ki laban ni ong no direct bagi kita ki berujung wan akit ken ki bakran bersaya kata dia kata ki meeting te ton lang bat pak doktor Khaluki bade ustit president dah kata ko board na liang jong doktor Khaluki ai jimut ni pa bahaban le ek ni sa ka step committee ken nang ta ngi le shong step dia ka apko tari dia tin to ke ni forward no ni pha no sa ka district ken pan gli ya ka tau pale ka e ka tau pa phimon ru ya taไปป้าตัวมกยี่ไอ้กี่เจ้ากี่ว่ายิ่งละบันอ่องมันละบันปัตตายรู้จักตาแต่ในมาปะปุ่นกี่มอนเตนักเลี้ยงจงอาคุมบุษตันรู้งงั้นแต่หางนู้นกี่ว่าคำปุ่นหางนู้นบดอนกินนกกระชันเลยงั้นก็ต้องล้างตา